Isn't it like a vision? Gary Bete so. Baringe dilesta kidi individual waka. Wana se ke fihla kae a ke te fihle trigger ke sa pujan thobela le kae o dula o thabe a ke dula o thabe ke wa ka banna a ke dula o thabe Nala mathumwani na place chai Impethenyana man akene batho Oyaga Thank you so much. Thank you so much. Manizo aresan Manizo Manizo Thank you so much, Lati. Waring Ang sila mo kabatsubaga. Umubo kay mun Mo kayo niya ko. Are man Thank you so much. Ako na magtatawaga. Na pulang bed na ko talaga sa delay sila. So is ang bed kala ko. No, sa tingin ko. Ay ban naive.
Tšhelete ya di-Red Bull e ka yona. Wa reng? Tšhelete ya di-Red Bull e kae? Tšhelete ya di-Red Bull ke tša kae tšhelete ya di-Red Bull? E chaile. Chaile. Ga ba sa o sponsor. Ne ba Ga ba sa o sponsor. Ne ba sa o sponsor. Re feditse o dlala mme. Perfect. Thank you so much. Ke a leboga guys. Ke tsebo re lena le ka stule le nna hlile and stuff. Ke se na le nyako bolela le nna ebile ne la fokotšega tsa yo mara ona bothata ke ta šala le go ba šalang so mara motho a ende life because una ke ya team. Thank you so much for joining the team. Una ke ya team Kagiso. Alesanya ko bula le Thabo Ntumedishe ke emetse comment ya hao so mara ke fetsa ke end o bo ka nna wa joina wa ka gopela sama o gopela eng ene ka o invite mo wa joine ka sekolo Hi. Why was a comment wena? I-commentile, cheka. Ha ka bona comment. Oh. Mara ke-commentile. Makoti. Le Thabo. O poste video e la man ko story sao. Ai sharp man. E botse video e la e ne sila no romela yona. Nka o romela mara nka se postile. E botse mara. Ekit. You know I was supposed to. What's a video like is there ning man? Ning. What is there? Oh. Oh, yo banna re nailwe my love. Ne ke sa ibone comment ha o tjo and for show tshile. Oh asat. Go jang my love. Wena nka re tsene ke network ne? Ke network. Maybe ke network ya ka. Le Thabo WhatsApp. Nna dene ke Yo, I get off. It's just that, like, let me tell you something. Yo, Miss Kadimeng, hello. Let me tell you something. Like, kiangwala, so that's why I can see the video. So, on fish. I'm a rock no jelly.
o di poster mo di-story nka re ntse o no di poster nje. Let's have open camera. Oh, were you? You? No, I can't. Unfortunately, I can't. I ke tshwanele ke wa bona ke tuma o lohile nna re bile Batho meriri ya ona ya kgale sekgale. I mean ebilane e thomile o tlhala. Thank you so much. Ke leboga. So no o dira ke ding ke boots. ore phone e dirang How many percent? Because ke go re ya tima. phone ya ka. I mean, le ya ka ya tima soon. 10%. 16. Ema 16%. So mara ke ya in this ga. Let me try and please. To how ka itse gore o iralang. Wena o tse king o mo break ha o le live. No dia kana sore. Kana sore no tse di what. Ke kwile ke lapile. Nako mang? Ai phasha Ka nako mang? Ka one. So nako mpotsa this whole time tela ka one. Let's have phone on. Thank you Narix. Oh, okay. Ke ta phone. Ke dire happy birthday mo Toba. Ish, not happy birthday. Ke ta o tlhalosetsa. Wa bona video ile ne ko rometseng yona go app. Ya pina. Yes. Oh, ke pina ya hae. Yes, it's not happy birthday. Ke birthday high today, Lou. Oh, ke birthday ya hae. Oh, Yes. shamu hula le kan le seski. Tuna happy birthday mar. So. Pina ya hao ya. Oh, okay. Pina ya hao ya vet. Ane tabone. Ko no tshering video le yena. O e beile ko WhatsApp. Ai ma7. Eish, ma7. Ke a leboga. 25 Saturday. Na kukushishi. Wena RSA na kukushishi. Thank you for joining team. Next time we live ke to join ya bao. Na yo. O buya neng ngayo mona? Ke tukubuditse mos. Asombuti. Kubuditse ke re O ja go fetsa ka ke sha around November. Are you guys twins? Go na le tshelo nka se be hona go le yo. Yes, we are twins. Ning. Nka se be gona. Ning. Go tsamaya ka November mara. Ape nna ke bolela ke re November ke bua December. Oh, I ke bolele month end man. Ke bolela ka like wa bona bo ma like 5 6 mo.
Oh. Yes, khale. Before my birthday, and go buditse, I said this. You know the rank. Ke tla o botsa. Hey, re mo live wena. It's not like what for Ba tseba and wena stuff. and ba tseba mo o dulang. Alright, So fine. obviously ba tlo tseba mo nna ke dulang. No. A ba tsebe mo ke dulang. Girl, o busy go botsa batho hore o nna kae mos. Sa batho ko move. Masabe nka tsebe hore wa gafa sana. Nka tsebe hore nka tsebe hore ona di na lo lesa di tloela. Mosherele mo wa ka, mosherele. O bolela nkare wa mo tseba batho ba le kae. Re teng le kae. O bolela ka mang wena kidi? O bolela ka mang? O bolela ka T. T ke mang? Sejele. T ke mang? Ha o tsebe T? Wait. Wait. T. Thank you. Ke mang? Ke lebetse. No ska ba bolela lebitso la hae because re mo live. Wait, sala mpotsa ka yena. Sala ka o botsa ka yena. Oh yeah, okay. Okay, wait, can I say Walla Wall Stalker? Ke yena? Wa mo stalker. Now stalker. No bolela ka now stalker man. Mo TikTok. Oh, I view your profile. Yes. Yes. Angira wa mpotsa lebitso la hae, so that's why ke maketsa hore T. Sala ka o botsa lebitso la hae. Ya sanka. O ntshepe mama botlo. Celebrity la ka. Hello, na le talent. Na guys, pedi na. Can you translate there, please? No, it's a vendor guys, pedi. Nka be le kwele go no fisha man. Oh, and like, Le go no fisha. Maybe when you kore o like o hot. O yang Lena, your translation girl. how? No, like o bolela so maybe when you kore o botse. That's why go fisha. O sharp. Wa ke sharp, ke sharp. He was a sharp. Wa tsamaya ba ne le birthday ya Rosemary mara ke paletse le go mmotsa gore happy birthday. And ke biggest fan ya hae. It's not already belated, no. Ke mangwanyana o mongwe gane. It's never too late. Motho o botsishang ka raga wa bone. Ka fora ke lethabo. Like, wa bona nna le nna ke tseba. I don't know. Ke moshimane na. For sure ke moshimane. Yo, these are your people. Yeah. You have to understand them. So that's what kushishi na, I don't know. Ke sure ke moshimane. Thank you so much. Ke banna mabane.
Working, what happened? Ne ke bolela ka phone call. Limang. My man. Hey, unani man wena? Bathong. Kitty. No, like I'm asking because remember when Rumeti that screenshot or you tried. Ke tla o botsa. My man. I'm confused. Oh. Wena o ntshepeng wena. Wa tsa o ntshepeng o rata o dira o rata o raga le life ankere. He ke joina a re yo mosadi ya ka what. The next thing o re hey ke a dlala guys ne ke a jola ke regtetse ke rata mo track and stuff. Batho. Wait, how are your man or like a F? Yo. Yeah, it should be him, so yeah. Oh no more. Right? No, that's it almost. I get it F. Ba tseba. Hey bo. Sorry. I am so sorry. Okay, anong lishab? Nyana. Yeah. I think wa jola ka boy. No raya ko bole. Wa perish wena. Yo. Ish. And ke tlogetse ke like di skills tsela tsa ka tsa o stoka motho. Ke sa dira dilo tse. Yes, kamu to. No, angere ke ya go kira nnete. Maybe wa jola, maybe a read. Maro kwa na tantse tsebe ke tuke motho. Okay, bona mola le mo call o mo. Okay, o tsitsi. Wena obvious moshimana ha o ka motšiša gore wa jola ntse o jola no to no re I mean o to no re a wa ke jola ke wena le teng. So we are motho a requestileng ke Pablo ngere a sona moderator kana ba o cheatela. That's why ke nyako ba lesbian. O rona go ba eng? Lesbian. Ke jola le banyana. Wa runya ke ka mo. O ntshepeng o ko eme pele wena na ema pele. Le tsoba la nyaka ka swele. Batho ba ba leng mo ke batho ba gago ba. Ba ba feng? Ba tetse wena ka mo. Ba ba lebeletseng ne. No, girl. Okay, I don't know, but Utsepegi. O nyako jela le banyana. Ha ba ntse serious. Hi Moloko.
How are you? Sure why na go jwale banyana wa tsa ke tulena go bolela so maranga se di ntwa e bolelang a se nnete di bila Anga re bashimane a ba ntse serious. o tsa mo jwale banyana ge go Banyana ba head. Ke nyaka gona. we don't know her Ke nyaka gona. yena bong a bule camera ya ke like Ke sharp. Ke sharp. ish there's something wrong Ngwanyana wa tsamaya ka iPhone 17. A re camera it's wrong. 17 yo ke tu ya fora batho tle jela le ba tla go tsaya right yo Yo, my favorite dancer. O ka se re ke eng? To damane wa jaiva le Thabo. Yo, like o jaiva monate. America shake something re ke a bo Tsada. Ish. Ach. Nna re sa raloka straight. Mara ke tlo jaiva o tshwana le eng. To jaiva o tshwana le eng. O jaiva relaxitse like. very beautiful girl when I thank you gane ke tu bala di comment what's wrong with you and by the way cuz na ba mpona girl Ani bar profile ya nna ra ibona mo. Re kgone go bona. ke dino re thank you no Mara if for nna, thank you so much. O tla inbox ko fa number. If o ra nna. anga Ha so ke timane ka di-number. o serious 10% 10%. ke no tsira rata live phone now ile mo like Ish le nna a ke tsebe gore why. 20%. I don't know what's wrong with you and Re fa tsone ga nne wena o na di-number tsa ka. Na le tsone. nna ke ne tsona kitse Batho le Thabo. Re dlela 24/7. and the way re bolelang ka gona ta ba re a jola tsa and a re le batho ba rena ka mogo well na ke na motho but I'm just saying O na le motho guys. O ya ke no gore. A ke motho lobo. O bolela. jalo yena inbox e tang frankly e to fa tsona Hey, re 5%. Ja and no and na ile mo 10 hello girls hi take bona ke manga requestan ke tu a ke tsebe gore ke manga requestan no mara tae bona re etsang yena a o to bolela le yena na pe Thabo. sorry
No, ke A mistake. ka ro montšha mara ro re ish Lethabo o motse re shika very botse. shy. Ke tua mopolokwane wena Deni, ha mopolokwane. So, Dumelang. hi. Ngentsang. Situation for so tsena ka mo ka o rasa. I didn't see girl wena o jwang. Dumelang. Yes. Hi. Wow. Nna ke tsene ka mo ke ne go tsa ke no biggest fan. Wa bona gore wa thoma. Wa bona fa so go wa thoma. Wa tsopona gore wa thoma. O bora mataba go. O fetša le matla. O shapona. Ke sa bona. Nna motho ga re tshwana le wena ke mang o mone. Ma. Re thaboro wa tsa. O tsana le nna. E mona. Le thabo pila wena o ya gore mara o nkira. O wena o dia wena o bifile. Ke mo feel strong. Mara nga so ke ba nnete. Wa tsara motho a ka ntse serious wa ga fa le. Pero wa tsara nna motho a ka ntse serious wa ga fa ke. Gape nka ro bolela le crush ya gago na ke na le bothata ba ditsebe pila. Ala tseba la gale. Ke a tseba la gale. Ngile wa kwana. Salka kwa bana. Oni. Kangwa wo mo fe. Mengwaga e fetileng kaofela. O to di again. O gola. Ke a tlogela. Ke la ka ro gola ditsebe di a gola le tsona. Di a gola. Ee. Ene ne excited. Ora motho tsana le wena. Ha tshwane le nna. No, O phacha ka bo botse. O ro phacha according to you. O mphala ka botse. Di Saturn tse pedi. A tsa timara. Ga le no dulana mo motho. Ao. A wa tseba. Ka tsia ona. Wa mo ka shejanya go nkaraba jo. Se se nna stranger sem believe. Ba ya go bereka le nna. Khane ke a bereka guys. Apparently. O bereka eng le nna wa ka? Ubina. Go bina go bereka. Apparently, that's what I'm saying. O bina go bereka le nna di cost cha dentsi, cost of dentsi. Au. Ate. Rekile phone ne. Boss. Rekile phone. O dile le bibir. O Chris Brown, te ro bona. Go shumja funa ni. Aya. Taban, ke serious. Ye banga di me. Inga To. Ai. Si chamata. inga mo. Ke tulukisha ntho ena. Sapa mosimthala. No. Oh, nyaka fasanne mo big screen. Ona kit. O makala eng. Nna ke o tsoro makala eng. Okay. No, like yo. Ach. No like what? And that's feet. Kwa. Imo. Fine. Ungasifiti kae? Tsaya na wena ba sa ba wena.
Mandiho. Oye wa joina ba. Ke di orang tu. Iba non che crashao. Asin nak bincike mun na gina moderator kan jeza ana skasha dum tele Chichi ke ronya ka ba voice di solo. banyak orangnya O sa puso unko. wa papa sis udah lagi lo ceu di jamu jeng Kijeng. gape collaboration e ra hore video ye we postang yo tlhella mo page ya Baba na ito. Lobelela. And Baba what is lobelela? I'm saying I think lobelela, like YouTube. So YouTube. Ba re tu khane maro dia. Oh, for your hair business. Oh, no, sabulele kyo. Oh, ne ke nahane TikTok gape. sa moriro nka se hane ke a tseba. Ya, cheap ka sagadi. Imla ne nka dira mahala. Vele o dira mahala da. Maro ke ra dula gole. O tao tadi a plan. Tadi ya plan. Mona. Guys, Khano sa posting. ke sa posting. Na wa mbora mina. Abe kuphela ka wena, ke hema ka wena mo. Ke sa posting ke postile mo ko Mona A se o post go sala posta neng. 2 days back. bathong tso Exactly. 2 days back kwa namba. akina diaparo. Ere chelta re bole fedile. Ko romela. Ibla ni phetse ka one go video. O tsan tloile e sa bopa something ka mo maleng ka mo. Ya hola. Red Bull ya nwe yo, nwe everyday. Akino every day monna. Ei, nkare ke shetse ke le spatele. Kana go tshela ja kana go tshela private cherry everyday. Bo tshela metsi eno. Awu neli yo. But Akino every day. Ape mona khale bo post everyday man. Ne ke post every day. Wa yaka. Bo post everyday man. Well, today ngana ka posta. Nkana ka posta, ke re ke go posta. And no like ko comment o repost. Ngere wa bala no re na ke post. Ina. O viele story. Yo, story wena zarulesha wena. Story. Tani wa jala. Nda joina do wena. Azo msadi ya ke influencer. Azohula no kwa date. Manyane. Nanti na kamera. Ke manyane. I deal with big girls, not small girls. Nala bana. Nala bana. Oh. Ai. Nala bana. Daga se le na to demanda monna. Na go jelo watho demanda monna. Ke re ke mang. O bona ntse ke telephone. Alo ke ba ke mo tseba. Ke Kita botsa WhatsApp. Wei batho ba bontšha. mo ka semputsa wena WhatsApp o le nna ke tse bilane wa ona le number ya. A ke run jike chimpia. Asukujike. Ino bore aksabulela ku. Aska wa go thoma text every day. Ah, I'm passing every day, but Ke to text le mo kwa bala ra a ke bolelle yena. Text musadi a otoreng monna, musadi a otoreng. Ebana. Na ke ya ku. Emana. Banyane. Bona banyane. O sha kwa amogela wona. Lenga fumana ba 10. O tlo amogela.
Everyone loves lesego. Amphana o tswile fresh. Tu. Ganon O tswile fresh. Man. kalama profile picture what if asien re tule fresh What if- nna le tha batho yo Everyone loves lesego. what if mo profile picture asien A ke ena. A o tswile fresh mamas. ya o tule fresh ke mona o tule fresh Wena Lethabo ke kwele o ere o tlo mo founela wa mo gopelela. O gopela eng? O tlo gopela eng? No, nana gore ke to mo founela ka mo opelela. Ao. Le ge ba re ke kgone ho bala Sepedi. O typeile somehow le ena like ka mokgwa e ngwadileng le ena. Wait, nna ke tsebe ke tla mmotšiša botsone ko reng mara I think pora gore ke mo opelela. Then Nora o reng like a kukušiša type mo. wa tla thaba go mthako o bona mara ke go follow jwang Mangna. Guys, funa ka ke 3%. Era hore ke a change. Why phone ya hao e fela battery ka pela so from 10 to 3? Your battery TikTok health. dia TikTok e fetša battery bathong. No, girl. ke gana Re nyaka go reng kana? ke gana Re nyaka go reng kana? ke Ga ke gana berekiša iphone gape. ke gana Ke tlo bolela mara. Why you lying? Ke berekiša iphone bathong. O berekisa eng ena ngwana wetše? Samsung. a shumisa iphone ntho iphone ile ke Ha o bone a ke sa tlhela ke poster iphone ile ke O go fora bathong. mara le nna ke shumisa s a ke shumisa iphone Eya, ke tswa ke sa tlhela ke poster. girl. Lethabo o tlo bona ke tlo bontsha yona founa ka bathong. Nka nna o sa ntshepe mare. Angke ke a tsora se tla finish ish guys camera ke yo na ai bereki. ga camera e trekile mo screening I say she should call and sing for me. Ya wa bona kitty. And the girl. o bona le ke itwa ke o bona ke mo phulo batho ba brle mo phulo ke le ina bona le nna ana le mborile bana Nna ko borile. wena mona ish Ke eng le yona? ba mama what's up ke no kwat shaking Eng. ke tla gore ke la diastela gore la diastela o tsotsi la diastela nna ke feel betrayed o bosa Ra o dira Stella nna le ma. wa tswa reng ke eng mona wa tswa re phela jwang go morago kwa Lwana o dirile Stella jwang mona? lena la change dira change la bona nna ke motho le nnete nne ke re ko dia selo go di ene lena banna re shadisha make bana Eng banna. le shaba la wa tswa re berile eng ko morago wa a ke re opola re phela jwang a ke re opola re phela jwang re botsana re di wa twatwa plane wa di wa twatwa di nyana O ra ditaba tsa di-family.
Yona nna re o dirileng le no thoma lalwa ka bolena la re tsentšha jiki pututhu family yao gone family mara le lo ra siyo mare o ile mona a sa le ka mogole o bone ape mola ka just because a re sa ya di-life like mara mola mathomo Phone e timile. ene live ka steam E tlo tima live. after nakonyana Wena ke a tswa nna. mara ona tabi gore ko followe mona ke sa o tsebe I don't know. se re ko research sharp re tabolela Sharp. see you Bye guys, soon. but what you do, Tlalibona, I don't know when, but not anytime soon. Yeah, ka tsheya le nna re ke tsamaye before e tlo nkgatha la ngwesha ka gore ka re shuro phone ya itimile phone ya la ngwesha okay bye batho ba ke bye guys bye wa bana ape ke tuole bana bana ke ta mo founela ka mo tša timela live bye. le Thabong ka no tswele mo live. What do you mean we're kitchule? Oh, can I say enda? No, it like mala utswileng. I knew her better how your phone died, so
Ena gana o endi le wena. Aksa end. Aksa end. Yeah. O Monzajo. Itu baru Monzajo. Thank you Honor. And we krabera wena. Itu na batho ba bampone ba no bona this. No, like profile ya hao ya tswella mo. And I saw gonna be a picture, right? So gonna be a green screen. How be a green screen usang to bule camera. O ya konte ya green screen. Deni kita phone la skawar. Don't worry. I'll sing for you. And aska ukoba mo. Re sa tlo ba live o fitlhella bosigo. Wena. Oh kid. Oh isikolo ka usana wena. How attend ka usana? Well, na ke a tsena ke. Mara ka ofara go butse ka re ka tu. Wabo. O ya go tshaba di stay. No. Itu na batho ba ke ba tshaba wena. Batho ba ba re sepelo lo bona bo bone mo. And it's not like ba bolela le rena. Bona ba ba lebeletse tse gore ba se botsise di question. Ed. Let's see gore ba tlo reng. Ke Thapelo the dancer. Ko lo jaiva. Ke yena. Ma? Thapelo. Hi. Hi. Sharp. Yes, Rishabh wena. Ke tsogile ba. Ke tsone nnete wa ifana. Nna nnete. Bona nnete. Nkere la bona a bona gore wa thoma ke nnete ya ine. Fela gore Caleb le nne wa ke sa ene. Sa ene le nne. O emetseng Thapelo. Gore tlo di a dilo ana mo di. Dina una go tsena go opelele. Nna botsa ko kwa tseba. Ke re sale collaboration. Eno hore nna ba so re kgone bina Thapelo mara wa ntse ba banna. Ba ke re ke Wow. It's all my channel. No, but I'm not ready to mingle. Nna ko Thapelo banna wa khathakhatha o ba ke network ya ka. Ke ke tlo tshao match energy ya gago. Yena wa khathakhatha. Ba kwa gali. So now sentse ke tle marapong. Le tsena jang. Re tla tlhaka mo mall. Ko mall. Le se ho no go beta. Neng. A ke tsebe ke emetse wena o tla organize ba re botsa re that details so wena o le free ba re botsa re wena. Konje o tsena yang. Request wena kana o bone batho di No ke tolo botsa. o ta go invite. Mara it over this month. This month. In November. It's my October. Oh. Mara ke sa tlo check ke tolo botsa. Oh, I know. I hear you. Deni, don't time. Fish take my program. Le durang mamota. You are guy. Kaya ka pata mo. Ano mo yang kasi?
awa wena Tšhelete e fedile. mosa ha o ntšhile out ne ke Re broke bošaedi. awa no serious Ke a boya. Re nako dia dilo tšela tša di-distributor le rena re be in the list re phadišana le bo tribe le bošaedi. ke eng o ko church no Ee, kana moki. ayisebenzanga Ke tla fa bošaedi. berekang Ane o die video ka košela. Ke la maelo bone, košela maelo bone. papa ko e dira neng ke ta e dira mara nka se video today obviously o sa nka se video ko ba ke tsa video next week A Why next week? ke to thantse ko emetse o fithelela. ai like ke a bala ke A ra tswa re wa tswafa. no O ne mabaka a mantši mara nna re a tswa re wa tswafa. Mute, Ramit. Ya. Obana nka loga then yes everything will be fine Mara miriri ya hao e sharp, monna. what's all style moriri Ee, mmiri ya go e sharp. nna le a le kwishishi guys No, ne ke a kwishisha, mara miriri ya hao e sharp. mara it's not that as ka mokgwa ke nyaka E sharp like e natural e kare mmela o ikiso babuši. then ke totsi let's ka wara guys don't worry I'll take a video And no positive video o mention. hi Musa Ya. Musa kana o Ayeyo, santshi ayeyo. deni di auto wena di a jang kgang A re na tšhelete. ke tuna le tšhelete guys ira lynching the out 2 minutes nya. Ke ra mo phone. mute ga bolela Sure, ke a. Keng. Gopelo o ncheckele motho ba reng ke mang o tsile monaring wa mmona o dieng pelo ncheckele yena okay ke moshumane I wanna see motho wa day. A ke gane mos. I'm just saying like as the chomi. mosa ke ngwanyana Awo ke moshimane. Oh. Diego ke a leboga wa ka ke a leboga mmataka Apa reko if la bolela reko. to what's o nna le King. no ke nyaka motho nna a commentang a re makoti e no bore Yela ko a ke sa bona di-comments tsela tja make sa di bona. o sa di bona Okay, re ke nyake ya. ke nyaka lebitso la motho Or makoti. Okay. Hopefully. Hanumisha ke. ke nyaka go checka profile ya ka ke enda
nkare ke a mo tseba. Oh, aowa a se yena o ke wa nyana o re Makoti Eya ke nyaka yena. yaanong ke tee jwang e re ke mo menshene mo go tae Wa tifo boya. wa e bona Ya re ke tiro. ke wa nyana Ka boya mo to bolela le yena mfana nkare o mentionile. Ke ya gone hore ke ta mo dumedisa tsa funa ke mo chargele ke eme ka mona. dula fatshe mos nke re ne ditulo ana o ka mo kitcheneng Ke ka mona. Ke buile. Ya, ala ba mpha tša maaka. ne ba dirang Ne ba mpha di-blessing. Aw. No, that's good. Ya kuhle. Sooner or later ta bo trenda ya mata e nngwe ya tsona e tlo trenda ta bona. Hi, Tumelo. Shapo Tumelo. Oh, then ke a utlwa. Ai, ke tuke mme ya eng. Tumelo bona wena o le teng. Oh. Mara ke moshimane. Bashimane ba dieng. Mochish. A buya. Ke shapo ya. Nna ke shapo Tumelo. Oh, good. Gore bashimane ba dieng. Ish. Oh. Mara ke a utlwisisa girl. I understand. Mfa. Chance ha o le bolaya nka le bolaya ka moka yo. Re tlhalositse. Go busy mos. Yo. Hi, Kopantonso. Thank you so much, my love. Yo, hakumarati. Oh. Le tshaba ba nyako bola bashimane ana re nka tabe. Dumela le yena shem. Ai, ke dumela. I agree. Re mo gopalla motshwarelo moshimane o a ithomile. Le mo forgive. Well then. Like my video. Oh, she will like it for you. Hi, Kopanto. Guys, Tshaba botse mamogolo a nrekele romance pizza. Ke botsa mang mamgolo. A nrekele romance pizza. Ke ta mmotsa hore Ke ne. mara o sa no mo gopela ka osane mos cause ke Friday. Frantsa ro ganetse. O sa bo wa re kubisha dilo. Bolo kukisha dilo. Man. Mara ke ta mmotsa itseng. O sinetsa ba bangwe. Kotho ya bashimane. Kotho ya bashimane Sinetsa ba bangwe. O ra o reng like o sinetsa ba bangwe. Sinetsa ba bangwe. Like o paledisha bashimane ba bangwe go totsena. A ke re o tlile bashimane. Bashimane ra re bashimane ba bangwe ba ile re ba nyako totsena ba topalla go tsena ka re ba mathomo setso. Yeah. Ai,
mara ka nnete o senyetša ba bangwe. Oh, o senyetša ba bangwe. Please follow. She will follow you. Kopa ntirele video. Ish wa tseba ho na le batho ba bantši ba nkgopela gore ke ba direle di-video ba nna ko le kgona go fela ga bona O tla ba kgona ke. a shele kae matsatsana mo DJ ha re sa utlwa ka wena kang Ke founa ke mo Ke timotse ke bone 5%. video ngwe ya go le lethabo ya kgale bošaedi le tsole ka re bathonyana ba bangwe seo. Ke feng wena? Ke downloadile ke ta o romela yone. Maradeni. thank you so much Mela o ka se Maradeni. rate. O nyako reng wena? Ke ta o ntsha mo. Le nna ke bona be ke thank maketse. you so much A o nyako reng? A o no be makaditse live ela. Ye feng ne ke apere ke kepisi. video ela. Ne ke apere kepisi. Ka re ba apere bucket hat ye black. Oh, ke twa tsa bolela ka ye feng? Mola re kopane the first time ko library. Re tsa video okay ko library. Girl, our first link up. Re tsa di Re video. kopane ka ela mathomo. oh ke a tseba gore re kopane mo mara ke opole re tšea di-video O ra re deng tso scrolla mos. Mona re define tša bo serious. Re define tša di Hape dedicated. motho o posta too much. It's the fact that o tso scrolla fase. Ao wena. Ke re thaletše ka moka na tšona. Let's go for jelly chips. Ja. Yo ke di network ya hao. O sentše phone. Asa iseng. Ke eng? What's wrong, baby girl? Ke eng? ke re network ya O sentse phone? Lethabo Lethabo Yeah. Lethabo o re Hey, network I ya can ke hear diang you. no wa o just ba ka nkaraba Ask girl, no, ask it nako. Kid, what's wrong? O sentse phone ka na. I do the pila. No, like no Gemile, so ne ke re network. My bad. Yo, my love. Come on. Ntshreditse. Tshidi. Yo. Oh. E tlang ka ditaba mo, e tlang ka ditaba. Na ke tshwanelwa na. Ha ke utse batho ditaba tsa ka le. I only tell you. No, ditaba tse dingwe tse dingwe seng tša Ya re ke ntšhe taba tša lethabo. Tse di feng? Ai, o boleletse fa ntseba. Ai. Bolela re kwa. Ja. So go bile letšatši lengwe lethabo ba boya go attenda. A bo attenda ba re ke kaena.
a wa tlase ka mo town ka mo ya bore ntse ke kwa gentleman grooming salon aush then mogele ba mo fasitse o ka ra umbrella ana nje ba eno engena kana re mothaletse ebile re a mita mais e van le thao re a phakisha shile re a mita wapa ra molesa bolela maka wena o ke bolela maka ke umbrella nna moshimane ke nang le moshimane asko text ka re tatile ba tlo oh fora tšatši le lo ntextile no re ke eng o rile something about short and then e ke re gane o bone kae motho la ne ke nang le ena ne le moshimane moshimane no moshimane it was a girl o kgwatha so wena don't do that Danny mara e be ka re ke moshimane le ka mogola ba bamba ka gona le gona vele tlhantse re bampe because tlhantse ba se ka tla mo rena batho like wena ntse o sa bambe wena bo mo ana ntse o di eng na weta we tshikotsa kwa dirobotong mara Danny ne maka zanga wa mpitša you lie bana go biditse mo Danny wa bolela maka you know what a go khone ba tlaflate wa gusha ge pa ka mpaledisha nchamlodi you ke tshwere ko drink a waski bona re botse gore ntse le yona e are ke le biditse no sa mpitsa nno ana scooby go biditse na you lie o che ke itumetse re to shoota part 2 ya movie one ke re ke tumetse ha mopolokwane wena ana maleng re a motseya re wa tse gore motho o kae o mo ke motho ko lephalale lephalale ke Yo. gol ke mo ke that's why re part 2 ya movie e sa eta mara ke twa se motho le di-movie ke tu ke motho le o bina bana a ke re o bone ana ka kwa gale re bina you know ba spotlight nyana sana se la gana kwa a bina yena ke tu ba re ba to taba o tseya mo bathong ba nkisa kae nna batho ba ka ba le strict so wa kwa Danny o shoot o taba o tsaro o ya toropong o shoot-a checka video. check movie se ni video o se ke loko ke movie ko mo a polokwane ke te polokwane o to ta ke mara lethabo le wena wa tseba no o girl sa te polopana like I was at na so mpotsa like I was at like at all aksata ipadile like you will never I will never bana why wait maruta because na ke no tseba fela ka why? ila like why else at like no tseba ka taba ela ya video o sora re o shoota di video mo o nga stulota o tile unless ke ya lepcow yo mara ngere ke tu ba nane transport ba taolata like transport yona transport ya gona everything sorted
private Wabo. location. Wagwa. Okay. Gitu. Private yo transport ikhona, location private. Awuna batho ba re thalle re shooter. Eish. Like Denny lo mo Le lata le na nna kwala. gona mo nna pe ke re kgane le bolela ka taba ya ka ela ya Mara this girl. Eh? No, una no revela ka taba Ke e nngwe network. so. Bona Kitty so tla ko tlhalosetse. Oh my word. So Denny o re ba nyaka go ta mo lephala le ba o lata. mara Lethabo ne wa tseba gore batswadi ba ka ba jwang. A Ke ke re re wa ba tseba gore one day ba batswadi ba ka tlo ba ta ba jwang. o wisha. Ba tlo ta ba o busha. Nako mang? I don't know. Denny. Lela mo. Ya dinako. Wa bo? Ya. That's the thing. Au, ya dinako re ta confirma. Ita confirm. Ina ba ntwela no re wa tsibuwa hore o tja ka tjatji le so go toba le shoot. Ai mara. Go ta o mo lata and then lata le ena mo polokana a fetša la mmusha lephala le. Gape. Papa. Ka one day. Gona Kana mo. ko fitlha mo bosiung mase. Wa Lethabo bona ba sa tšee wena ko re wa jela. No Or bona. motširile re motšea a tshwara kwa lesa. A tshwara kwa lesa ra motogela. A se no bona movie tša a fetša a balabala re motogetše. Ke tuta go botse na batho ba ba motse ba re ka di 25 ka di 25 Re le 28. kwa even worse cause le tsere before that E banna a kere ke tšatlela mo ga lo diega eng tšatlela. ha ke tsebe Ko mara se togetše ka ka di sound room maybe. 28 Ke tšatlela ko togela ka sound room o dutše. Mamogolo a tao tšea. ne le di 28 ana tša dilwana leo no Ka Sunday. ne se 28 wena Banna. O check calendar ya wena. ba ke check le bile Re le re ra motšea a tshwara kwa lesa. Na ra motogela. well O bone. no mara ke bone. gana ne se 28 tšatši le ke gana it was before that Wena. O tla le go lapisa. o jwang ke sharp wena o jwang Kolas. Thank you Tumelo. Ka nna go pala le tšhabela nna ke tshwere ke taba. Right. Dankwa. Raukwa. Kulungile sizokhuluma. Okay, sharp. Majika. O kgona ho tsamasa o ka ko ntshe. Yeah. Re bana bona ke tseba digital literature how. Okay. Oh, ke sharp long time. Long time. Ke man. Ta ke ba. Oh. Ke a bona hore ke man. Baby ke man. Maybe unless ora ke tumetse. Nna. Ke tu ke ba rata. Wa o rata lena. Ke tu unmute ga no dia jang. This girl. I can accept the cover. Kitu meet him. Kitu, how old are you? Okay, sharp. She's 18.
Please follow me, guys. Yes, we'll follow you. Guys, are careful. Khanwena Aujoli. Tumelo, don't even start. Like, nah. Kya jola na, bar ki jola limang na. Like, it's the fact that you know everything, Mara. What on? Hi, fishman. I get to be civil. Well, na kya ubotsa hore. And then, okay. Let me minimize it. Mara wa itse ra ke jole. Please follow me, sis. Yes, my love. Reto follow. I'll follow her back. My sweet. Mara ro follow Mara. Okay. Mara ke to follow. Hi, Letabo. Hi. Ay, na ke to tsa bana kid. Wa bo, ish. Kitumetse. Asa enda motho asa enda. Azanka enda live. That's the thing. What I check. Ako unmute wena. Crash ya kakitu. Hi guys, just know Kalerato Shem. Lernara orato babes. Tavela. Oh. Okay, I see why. Okay. It's like ew. Obviously like but when she was about Mukitimizanang, so you know where I live.
I'm sure mo o bolela le Kitu, mo o bolela ka Kitu e seng nna. What ke tu dia? Whose wife? Balamo. Barama. Mo ba ra wena girl. Ba re ke batla eng? Nna ke batla sepe. Ba re which gift do you want? Ta go botsa gore batla eng. O nyaka koloi e nngwe. Ke nyaka sepe. Gifts. Wa bona yeo nkere yeo le thabang kere yeo ke nyaka gore ke nyaka go e reka ka tšhelete yaka e seng gore ke reka ke motho a fetsa re lwa mo taba e re Yeah. koloi he Yeah, I get you. I get tshwara mo. wena o tsena mo ka o rasa mo And a bolele ke ola ne ke mo tsentshitseng. wa bona o ka ya go paging ya gae o tlo o monyaka if o moshimane If ke moshimane. Oh, page ya. Ka go le bana yo. Guys, like na gore ke tsena mo live-eng e. Ke tukena ntsentshitseng, so I was not like prepared. So ka mpona no ke thakathakane jang. Yo, ya ka wena ke mo catfish. Guys, ke catfish. Yo, nketole yes. Please. Okay, everywhere. Yo. Yeah. Yeah. I Halit. ai khona hale Request wena. O nyaka ke tlo ede marawa request. Can I see? Honey guys, motho le monang mo le nana re ke mangkhane. Ke Kitu. Like le nana re motho. Mo snap se ke mang. Like I'm just asking. Wait. We need to laugh. wa tsa batho ba kgona go lebelela life ntse ba se gone ba kgona go lebelela life ka le window so dilo tše ke to di yo I know. Di ke tla requesta. Ya kgonega gore ko mara wa requesta bona wena sa requesta o request link o. Ha khona fale ka nnete. Gona se nna re. Ishmara nanga zvuli camera. Yewe, hey. hello Hi, Tiamo. What's up? Baba tobelela le se skit. e sharp Ke sharp, babes. Oh, aweta. Uta khona bolela le yena. O ska tswa uta unmute o sa le busy mama. chava ke shy Wa mo chava. Ska ba shy, girl. Don't be shy. She doesn't bite. Wait, ke tumetse ke sweetheart yang o a shwele ke tu. Bona go bolela le wena, babes. ke tshiamo ke mo ka re wa ntšhaba ke dieng wena o ntšhaba ke dieng
Ha ke lome. Ha ke tsebe ke no ko tshaba. Tshaba batho. O no bontshaba. Wa khone. Bana mosa. Wakatha kukhipila. Bel atitani. Nyamazi umuntu ubeka ngidamba one day atsasengeko umuntu. Hello. Hi. Yo guys. Ene ke o follow. Itumetse ke mfollow mara ke mchava yo. Ska motšhaba ke yo. Yo. Like ke sweetheart e nngwe. Ke kwa o runya go bolela le nna, o go bolela le nna keng? Siamo. O ya go bolela le nna keng? Ke itumetse ke a motšhaba ene ka mo follow. A ke gane wa ka ke re gore nke re o itse wa re o nya go bolela le nna. Ke no ba ke network ya ka. Go ba dira Seng. a runya go bolela le nna keng le thao me bona o di. No, like. Una ba re wa o tšhabe. O ska ntšhaba wa ka. Moshima ya no tlhola bua ka mo life-eng ya ka. Ntse ke mo check. Hi. Hi. Leshapo. Shapo wena. Ke shapo. Wewe na Tiamo sa arrive. Wena o re ke shapo. Bathong mosa. O rena ke dirileng. Yena ke. O rena ke dirileng epe ka o bona. Wa mpona? Ra ro bona. Ra o bona. Re mpona ke diang. Fa tsewa. Bathong a ke tsebe mo tla. I cannot do that too much. I cannot do that too much. Ke dirang wa bona mosodi ya. Popula mola re le live wena wa re ye mothola o sa le mo wena mara o phela a o posta Berakeng Mama phela poster. wena o tsebe ke mang exao Postile neng? Mosa? Toela maka. a ke vele maka shem Postile neng? Mosa o bolela le ntaba tsa kgale. last week for sure last week le last of like every week beke I fail Wa yaka. wena wa tseba o maka wa tseba
Wa tseba. No, like how? True. Motho la ha post over blockile or something I can say. No, rena wa re bona wena Last status week. sa. Yeah. Ha ona le snap se sa mirror picture wa apere roko e black. Le sone. Ka go tsa ke tla le shem. Ene le wena wa tseba no tlo ti dira ka ra o tsebe. No, I ke di bone ke lo tsa di postang. Okay, ke tu. Mere ke le dumediseng gore le shapo na. Yes, Musa. Shapong he. No, not sharp. Sharp. La mute ka moka. Dia ni. Wala ke amoro no ko la ingile nna. O ya ko bolela eng le nna? Ke re nya go la le. Ke tlo tshaba ke tla la nne. O no ntshaba? O no ntshaba? Ndia shy. Yo no wa ile thaba sa ntshaba. Le thabo ko nutulle ntwe we banna. Ha. Sha se maranga re ke to enda mo le thabile kae bana. Le thabolaka. Le thabolaka. Wena o dula kae tia? O dula. Le polokwane. Tiam. Polokwane. Oh. Yo no wa o tšea sebakong karaba. A bona o tshega monna mara it's fine. O tlo ntšha mo fitlhela ne. A ke tsebe mara. Ke dumele smile se se botse ka leboga wa ka. Thank you so much. Thank you so much. Le thabo banna. Ke dula Lepkhao. Mara yeah. Dula Lepkhao. Ke di bone o tsene ka mafe tša tšwa. Wow. I'm your biggest fan. I'm your biggest fan. What's going on? It's a one serious. Itu kenge. Kira mo biggest fan. Shane ke Ora yang. pamal. Shane ke yang. Yo, batho ba modimo dumela motho tshwere ha.
Hello. Yo wena o na le drama yo batho ba modimo Ke di bona motho sho o re wa ntshaba. o tšhaba ke Go mang ntšhabeng. ke mang Wa ya no ba re tsitsi. siamo wa yo mo tšhaba A ke tsebe. A ra tseba. o no mo tšhaba Wena o nkolota mmoja. It is the sweetest person ever, man. You can't be scared of her. Yeah. Le wena o nna gole ke tse re ka tsile re o bone shame yo why o nna gole so Jemile monya life hello Lethabo wena ikitu la je magane le rekishana na Oh, rasa wena. hello Junior kitu khane o berekishana ke feng o jema Ke re nkolota mmeje. mona re tlo ralokane o nyaka ralokane o ya go ralokane nyaka ralokane Anytime. re ke ti prepare a raloke next week Monday O nyaka go bitsa makutumela gago ka moka. go ba botsa re ba ntšhaje Mara. ke a o fora raloke ka o sane late O boletse so last wa re o tlo ntexta wa se ntexte. on text I'm No telling you bothata. o ngopotsa around bo ma 7 o re monna re around bo ma 8 o re monna re go live then ke tlo ya live Yo di-fan tsa gago di tsene mo. and nna ke a tswa shembe ke nyako le dumedisa ke a lwala mona ke tshwere ke flu ke a tatamela Go be sharp. Go be sharp. ke tlo wa sharp a ke re tlatswa ke nyako rologa sane maybe ke tla ti treater today ka ba ka fola mamotse Utlwagala. okay sharp guys Sharp. Kgane le Thaboile kae? So maranga re di tlo. Ke ile ba pule. What's it? Yeah.